himpli. Naiachgan an. Mating war a volle agus fáilte gan naiacht ans ralig himpli. Naiachgan an David. Mating war a volle agus fáilte gan naiacht ans ralig himpli. Naiachgan an David. Bí Robertan a gionsa chuig nGaeilge. Ha scrúdig géanamh le olhaid nGaeilteach sna Nellen, olhaid Canadian agus Quarry Technology Limited. Hayet a toggle system anjechud dua féin oprichel, nio ASR. Clachgi Siri agus Alexa an system sin. Bí it getoig sin nuair a bhíos tú a bréing. Ha olaf olam lam a stúrach. Raine da fráshacht ra a chusper seo. Ha it a crunneachig faclan ráte agus scríbte ans galig. Dionsa hi a frágram as na faclan ud. Héid cruh palama a chéir bliana a rúd a jarag sias awn an Dunedin. Fé miet an siomar bhlanja a nuagachig. Ha an siomar öste agus gebrisig. Cha bhór nach hel an cruh rá árt. Ha nig an cruh bhó Bermuda awn an méle och céad sa gich. Héid na taim bhlanja a strupig gan chlachan is iarain. Héanti agus cárachi luch ábrach gach rut. Bí na taim úra deisial an an 2027. Ha áganan na Palama ec na Garian. Ha siawn fochan ciepa rhy reich awn an Ellen ega. Ha yrys dôlchas ega gyreich. Ha eet a sirig barachge 3,500 yn op. Se siomar y fan y helm. Ha bawa iasal awn y mean. Ha tai bec tyf y mwy. Ha stof awn olosgas yw'r. Ha carstilachge jarain pol rich. Horst yrys dôlchas ega gyfel fe me a nuagachig agus le